gurbaa tokko kan yeroo hunda farshoo dhugee sakhraanu tokkotu ture. Guyyaa tokko hiriyoota isaa gara mana isaatti farshoo isaa wajjin dhuganii akka bashannaniif jecha mana isaatti afeereen. Eegasii khaadimticha isaa yaamee dirhama 4 itti kennee deemii kuduraa nyaannu nuuf biti kottuu jedhee ergeen. Khaadimtichi kuduraa goofticha isaatiif bituuf osoo magaalatti deemaa jiru namticha zahidee tokko Mansuur ibnu Ammaar kan jedhamu karatti arkee itti gore. Mansuur ibnu Ammaar dhaabbatee akkana ja'a ture. Eenyu namni keessummicha miskiinaaf dirhama 4 kennee kaniin du'aa 4 godhuuf ja'a dhaabbatee. Yeroo kana khaadimtichi dirhama 4 harkaa qabu fuudhee kenneef. Eegasii Mansuur ibnu Ammaar maal akkaan siif kadhadhu feetaa jeen. Gurbaan khaadimtichi kunis ani goofticha Rabbii hin sodaanne badaa tokkoon qaba. Isarraa najaa bahee bilisoomuun barbaada. Lammaffaa dirhama 4 qabaachuun fedha. Sadaffaa gooftichi kiyya toobatee akka Rabbiin toobaa isarraa qeebaluun barbaada. Afraffaan Rabbiin anaa fi goofticha kiyya akkasuma atii fi nama cufaaf dilii teenya akka nuuf araaramuuf du'aa naaf godhii jeen. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. منصور ابن عمار دعاء أفرني قريب. Eegasii khaadimtichi kun osoo kuduraa goofticha isaatiif hin bitin harka qullaa gale. Yeroo kana gooftichi isaa aaree hanga ammaa eessa turte? Mee kuduraan bitte jee loleen. Khaadimtichi kun waan karaa gubbatti isa mudate himeef du'aa 4 dirhama 4 akka jijjire wayita himuuf dallansuun goofticha isaa tasgabbooytee maali du'aan teetan duraa jee gaafateen. Du'aan tiyatan duraa akka ati na bilisoomsituu jeen. Gooftichi isaatis ani Rabbiif jecha si bilisoomseetiin jira. Ati har'arraa eegalee bilisa. Du'aan teetan lammaffaa ta'u maalii jeen. Gurbaan khaadimaatis du'aan tiyatan lammaffaa dirhama 4 qabaachuudha jeen. Gooftichi isaatis dirhama 4,000 siif kenne du'aan teetan sadaffaa ta'u maalii jeen. Khaadimtichi Rabbiin akka toobaa ta'e sirraa qeebaluu jeen. Yeroo kana mataa qaqqabatee qalbiin isa cabtee boo'itti seene. Eegasii qalaasa farshoo harkaa qabu darbe. Ani ammarraa eegalee toobadheetiin jira. Amma booda gama badiitti hin deebi'u jeen. Eegasii du'aan teetan afuraffaa maalii jee gaafateen. Khaadimtichi isaatis du'aan tiyatan afuraffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa anaa fe'ati akkasuma nama cufaafuu akka araaramuu jeen. Gooftichi isaa tuntiyyaa miti. Tuni garuu tan Rabbii guddaa ol taheeti. Rabbii rahmata namaaf godhee araaramuuti jeen. Duba halkan wayita rafutti jiru manaama yookaan abjuu keessatti lallabbii tokko dhagee. Lallabbiin tun akkana jetti. Ati waan godhuu qabdu gootee jirta. Nutis waan godhuu qabnu kan hin goone seetaa. Rabbiin sii fi gurbaa khaadimaa kan bilisoomsite. Akkasuma Mansuur ibnu Ammaarii fi uummata hundaafuu araaramee jira ja'aniin. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا چاینال اودا نیشن ویدیو خنرا برنوتا گدا اکفدتن شکین قو ویدیو لی خنا والفکاتن ارکچوف چاینال خینا اودا نیشن یوتیوب رتی سبسکرائب اما گدا اکسوما فیسبوک رتی پیجی خینا اودا نیشن لایک نوف گدا اودا نیشن سبسکرائب قفا گدودان نگرگارا